yoo sagalee waaqayyoo dhadhamateedha dhugaa yoo dhagaheedha yeroo waaqayyoodhaaf yoo qabaate malee namummaan keenya kan ittiin madaalamu waa biraa miti. Kanaaf ka namni bishaaniif midhaaniin qofa otoo hin ta'in sagalee waaqayyoo nu barbaachisa. Kanaaf ka abbaan keenyas nu jidduutti argamuun isaanii waldaan duukawootas daandii akkasii yaa'ii akkasii manni amantaa hojiin ishii inni hangafaas inni calqabaas inni xumuraas wangeela barsiisudha. Kana mee gooftaa Yesuus Kiristoos kaayyoo baasee kan nu kenne kaayyoo biraan qabdu manni amantaa afaaniin lallabamu yoo jedhamu nuti afaan Oromoo baay'isuudhaaf miti. Oromoodhaafis loognee miti dhugaatu sani maal jedhe Waaqayyo wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irratti deematii guutuu biyyaa uumama hunda maqaa abbaa ilmaan hafuura qulqulluutiin cuuphati wangeela barsiisa peereed. Kana mee kaayyoon Waaqayyo kaleessa kan nu baase kan nu laati kana naa raawwadhaa jedhe kana galmaan ga'uudhaaf immoo qorri hin jiru. Kanaan galma ga'uudhaaf manni amantaa yeroo iyyuu taanaan yaada biraa siyaasa wal makanii wal xaxoo otoo hin ta'in sagalee Waaqayyo ummataaf irra guddeesse magaala teenyaaf ni barbaachisa. Kanaaf kanarratti dhaabannee amantaa keenya isa calqabaa jedhaan afaan inna gaamu amantaa keenya balu isa calqabaa hanga xumuraatti yoo eegne hirmaattota Kiristoos taanaa. Ergaa qulqulluu Phaawulos namoota Ibrootaaf erge boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti waan jirudha. Phaawulos amantaa keenya isa calqabaa jedheera. Calqabbii irratti immoo kan biraa ida'amuunsa waan hin oolleef የመጀመሪያው እምነታችንን ያለን ከኋላ የሚመጡ ሁለተኛ የሚከተል ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ እየተባሉ የሚመጡ ሌሎች ስላሉ ከነዛ ለመለየት የመጀመሪያውን እምነታችንን አመንታ keenya isa calqaba isa duri isa gaafa ganama sana qabattan taanaan isin hirmaattota Kiristoos taatu. Namni amantaa keessa jiraatu bu'aan amantaarraa argatu badhaasni isaa kenni isaa Waaqayyo irraa kan inni argatu waa biraa otoo hin ta'in jireenya bara baraati. Amantaan kan isinii laattu manni amantaa kennaan ishiin guddaa qabdu kenne isa dhugumaa isa bara baraa yoomiyyuu namni nurraa fudhachuu hin dandeenye nu laatti maatii Kiristoos. Yeroo baay'ee mana amantaa waa xiqqaadhaan hin gaafatina. Waan xiqqaa mana amantaatirraa hin barbaadina. Manni amantaa isa guddaa isa namuu nu kennuu hin dandeenye ijoollummaa Waaqayyoo nu laatti. Ilmoo Sillaasee nu taasisti. Moggaasa gaariidhaan kabajaan ijoollee Waaqayyoo nu taasisti waan ta'eef manni amantaa kennishiin ni dhugaa jireenya bara baraa hirmaataa Kiristoos ta'uudha. Kanaaf amantaa qabachuun dirqama. Bara ammaa kana akkuma yaadattan amantaan amantaa fakkaatee jiru ni jira. Calaqqii adda addaa ni ilaaltu. Yeroo baay'ee amantaan bifa adda addaatiin maqaa moggaafatee nu jidduutti marmaaru ni jira. Isaan keessaa amantaa isa dhugaa baruun dirqama. Jireenyi qoosaan qabu. Mootummaa Waaqayyoo argachuudhaaf akkasumatti deemuudhaan hin ta'u kam inni dhugaan kan Waaqayyo wajjin na hiriirsu mootummaa Waaqayyoo na laachuu kan danda'u kam jennee gaafachuun nurraa eegama. Waan ta'eef amantaa kana ishii dhugaa baruudhaaf ergamaan Waaqayyoo duuka bu'aasaa inni Yihudaa jedhamu ergaasaa takkittii qaba boqonnaa takka lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Namoonni amantaa dhugaa barbaadu yoo barbaadan amantaa ishii calqabaa kaminni jettanii wal gaafachuudhaaf namni barbaadan yoo jiraattan amantaan calqabaa amaloota 5 qabdi jedhee nu deebise. Ergaasaa Yihudaa isa tokko qofa waan qabuuf boqonnaa takkittii boqonnaa takka lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Waaqayyo qulqullootaaf amantaa takkittii gonka godhee kenneef ishiidhaaf akka wareegamtan isinin gorsaa jedha.
በይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ የመጀመሪያይቱን እምነት ለማወቅ የሚጓጉ የሚፈልጉ ሰዎች ያቺ የመጀመሪያይቱ እምነት ምን እንደምትመስል ሐዋርያው ይሁዳ በመልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ የመጀመሪያይቱ እምነት ትክክለኛዋ እምነት የምትመስል ሳይሆን የሆነችው የተባለችው ሳይሆን የተሰጠችው በክርስቶስ የምትታወቀው የትኛዋ ናት ለሚለው መልስ ሲሰጥ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ስለተሰጠች ፈጽሞ ስለተሰጠች ሃይማኖት እንድትጋደሉ ይሄን ጽፍላችኋለሁ ነው። ነምኒ አመንታ ሺ ዱጋ በርባደን አመንታ ሺ ዱሪ ሺ ጨልቀባ እሺ ሞቱማ ዋቀዮ ነመዳልችስቱ ከም ጀተኒ ሰሙ ኬሰት ይወል ጋፈተንታናን አመንታን እሺን ዱጋ አመለ አደቴኒ ቀብዲ አመንታን ዱጋ እሺን ቶኮ ከን ቁልቁሎታቲ አመንታን ቁልቁሎን ኬሰት ጨለቂሰን አመንታን ቁልቁሎት አራም ቤከምት አመንታ ቁልቁሎት አፍከናም ተሰንቱ ሺን ከንጨልቀባ ብዙ ሳይንስ አያስፈልገንም ምእመናን የመጀመሪያይቱን እምነት ለማወቅ ለቅዱሳን የተሰጠችውን መጠየቅ ነው። ቁልቁሎት አፍከላተምት ከንቁልቁሎኒ ኬሰት በርሲሰን ከንቁልቁሎኒ ኬሰ ጅራተን ከንቁልቁሎታን ሞጋፈምቲ አመንታን ሺን ጨልቀባ ሺተና ቀብጢ ሸናች ኬሰት ኢላላኑ እንጀዲ ቶኮፋ ከንቁልቁሎታ አፍከናምቴዳ ለመፋ አመንታን ሱን ለማሰሪን ቀብዱ ተክቲዳ ሰደፋ እሺኑምቱ ጎንከታቴ ፍጹም የሆነች ዱማቴ ከነ ማላተምቴዳ አፍረፋረት አመንታን ቱን ከነ ናማቲ ቶንተይን ከነ ዋቀዮቲ ቶልቸራማው ቶንተይን ከነ መራ አርገምቲ ቶንተይን ዋቀዮራ ከነ ማላተምቴዳ ቢፍትሺ እኒ ሸነፋን ወሬገመ ቀብዲ ቀብጢ ሸነን ከነላላ ዋን አዱኛ ከነ ኬሰ ጅሩ ሚረ ሸነኒን አኩሙ ሁበኑት ዋይ አመንታ ሺ ዱጋሲሞ ቀብጢ ከነ ሸነኒን ብረገው ደንዴ በምድራዊ ሕይወታችን በአምስቱ የስሜት ሕዋሳት ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት እዚህ ጋር ምን አለ? አትሮኖስ አለ የለ አለ? በምን አይታችሁ? ልክ እንደዛው በዚህ በአምስቱ የስሜት ሕዋሳት ነገሮችን ቁስ አካላዊ የሆነውን ነገር እንደምንመዝን መንፈሳዊውን እውነተኛውን ሃይማኖት የምንመዝንባቸው አምስቱ መስፈሪያዎች አምስቱ ነጥቦች እምነት እውነተኛ ናት ለማለት በግርግር አይሆንም። ቲፎዞ ዳኒ ሲንተው ሁምናኒ ሲንተው ሆሮላኒ ሲንተው ከናፍ ቀብጢ ሸነን ከነ ኬሰት ይላሉ እንድልቀመኑትታ ከናፍ ጋ አመንታን እሺን ዱሪ እሺን ጨልቀባ ከን ቁልቁሎታ ተኡ ቀብዲ አመንታን ቁልቁሎታን ቤቀምቱ አመንታን ቁልቁሎኒ ኬሰት ኡርጋን አመንታን ቁልቁሎ ጠራም በርሲፈምቴ ሱን እሺን ከንገነማት እሺን ከዋቀዮት አመንታ ቁልቁሎኒ ሂምቤክኔ ታናን አመንታን እኒ ስሪ ሚቲ ጀቹ እያደይና ኪታበጀን ወንጌል ረቲ ዋን በሬፈሜፍ ማሊፍ ዋቀዮ ቁልቁሎታ ዳፍ ከኔራ ሚያከስ ጀደ ጴጥሮስ ጉያ ቶኮ ክርስቶስ የሮ በርሲሱ ዱሬሲ ሞቱማ ዋቀዮ ዳሉ መናን ጋሊ ኡራ ሊልሞቲን ኦቶ ደርቤ ሺዳፍ ሰልጠታጅ በሩምሰ ከነ ደገሄነ ያ ዋቀዮ ጀዴን ኑቲ ሁንደ ዲስኔ ሲዱ ከቡኒራ ሞቱማ ዋቀዮ ዳሉን አከሲት ረኪሳዮቴ ሁምና ኦሌዮቴ ጋለ አኩማ ሊልሞ ኬስ ደርቡዳፍ ኢብሱ ዮቴ አከም ጎኔ ፈየነ ጀናን ኢሲን ሁንደ ዲስተኒ ነዱ ከቡተኒርቱ ከናፍ መነ እስራኤል ኩደ ለማን ረትን ኢሲን ሞጋሰ ጀዴን ሁንደ ዲሰኒ ዋንዴ ማኒፍ ዋቀዮ ሁንደ ከንጫሉ አመንታ ሳኒፍኬ ቁልቁሎታ ከንጀደመን መቃደር ጎፍዋሙዳኒ ሚቲ ቁልቁሎታ ጴጥሮስ የሮካስኑ ሁንደ ዲሰኒ ዋቀዮ ዳፍ ከነርከ ከነተንቱ ቁልቁሎታ ቁልቁሉማን ኦፊን ጀቹዳኒ ሚቲ በረዱር ሴራ ለኮፍሰ ዮኪፍ ኦሪት ዘሁልቅ ቦቆና ኩደጃ አከስ ጀዳ ነሞኒ ዳታኒፍ አቤሮን ጀደመን ሙሴ ፊ አሮን ወጅኒ ወልሞርከተን ኑስ ቁልቁሎታ መነ ቁልቁሉማ ኬሰ ገሌ ጣና አርሲነ ጀደን ዋቀዮፍ ኬና ዲየሲና
waaqayyoodhaaf tajaajilleessa waaqessuu ni dandeenya isin nu jala sokkaa jedhanii mana qulqullummaatti seenuu barbaadan. Ofiin qulqullootaa nutis jechuudhaan hin moggaafamu. Yeroo baay'ee namoonni anis akkasi anis akka ebeluuti jedhanii of tuulummaan fi qulqullummaan gargar. Anis akka maaramiitti qulqulluudha. Anis akka abbaa Takla Hayimaanoot, anis abbaa akka abbaa Gabra Manfas Qidduus qulqulluudha jechuudhaan miti qulqullummaan kan argamu. Qulqullummaan ta'aniiti. Qulqullummaan addunyaa kana gananiiti. Qulqullummaan waaqaaf jecha hunda obsaniiti malee ofiin of moggaasuudhaan of muuduudhaan hin ta'u. Adeemsa mataasaa qaba. Kanaaf ka qulqulloonni waa hunda dhiisanii waaqayyoodhaaf waan dhiisaniif waaqayyoommoo waan hin dhiifamne isaanii ilaala. Isaan waaqaaf jecha hunda dhiisan waaqayyoommoo hunda kan ittiin argatan amantaa isaanii kenna. Qulqulloota irratti waaqayyo seenaa, waaqayyo kaayyoo waan qabuuf waaqayyo qulqulluudha kan jedhamus of moggaasuu otoo hin ta'in ta'anii argamuudha. Yeroon isiniin jedhu waaqayyo qulqulloota irra bulee raajii hojjete. Faarsaa Daawit faaruu 4:3 እግዚአብሔር በጻድቁ እንደተገለጠ ወቁ ቁልቁሉዳን ጀደሙዳፍ ዋቀዮ ከኒስ ኦፍረት ኢሳን ረት ኦፍ ሙልኢስ ተኡቀቡ ዋቀዮ ከነገርሲሰን ተኡቀቡ ቁልቁሉማን ኦፍ ሞጋሱዳኒ ሚቲ ከናፍካ ዋቀዮ ቁልቁሎታ ከንታኒፍ ዋቀ ከነገርሲሰን ዋቀዮ ከንበርሲሰን ዋቀ ወጅኒን ከንጅራተኒፍ ከኔ አመንታን እሺን ዱጋ kan qulqulloonni keessa jiranidha. Yoo qulqullootaan adda taate taanaan amantaan ishiin keenyaa miti. Maaliif gooftaa Yesuus Kiristoos illee kan nu barsiise qulqulloota. Haadha keenya dubroo Maaramiiti Yesuus Kiristoos nu barsiifate. Kan nutti maqaa moggaasee kan nu kenne ishiidha. Har'a namoonni baay'ee Yesuus jedhu. Yesuus isa jennu kana moggaasa kana eessaa baratan? Eenyurraa dhagahan? Dursa Yesuus kan nu barsiiste haadha keenya dubroo Maariyaam. Kan Maaramiin hin beekne Yesuus keenyaa miti. Kan Gabri'eelin hin lallabne keenyaa miti. Maaliifan kana jedha? Qulqulloonni amantaa keessa hin jiraanne taanaan amantaan dhugaa isaa miti jechuudha. Kan biraa dhiisa. Kitaabni qulqulluutu kan barreeffame moggaasa qulqullootaati. Kitaaba keessatti yeroo dubbistan kun raajii Isaayyaas nuun jedha. ይሄ ትንቢተ ኢሳይያስ ነው። ትንቢተ ኤርምያስ ነው። ይሄ የናሆም ነው። ይሄ ዳንኤል ነው ብለን ስንዘረዝር አይደለም ቤተ ክርስቲያኗ ራሷ ይቅርና መጽሐፍ ቅዱሱ ራሱ የተጠራው በቅዱሳን ስም። ቅዱሳንን የማይጠራ ቅዱሳን የሌሉበት የኛ አይደለም ስንል በድፍረት ነው። ለቅዱሳን የተሰጠው ሃይማኖት ነው እርሱ የኛ። ከንቁልቁሎን ከሰት እንጨለቅስኔ እምቤከምኔ ታናን አመንታን ኩንስ ኬኛ ሚት ቀብቂ ከነ ከሳ ቶኮ አንቂስ የረጀቹን ማሊፍ መኒ አመንታ እሺን ዱጋ ቁልቁሎ ተዳን ከሞጋፈምቴ መኒ አመንታ ኩን መቃሳ ማል ጀደም ምንድነው የቤተ ክርስቲያኑ ስም በማስም ነው ያለው? በቅዱሳን ስም ነው አይደለም? ስለዚህ በቅዱሳን ስም ቤተ ክርስቲያናት ሲታነጹ የሚከፋቸው ሰዎች አሉ። ቤቱ ነው እኮ ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የሚሰዋው የክርስቶስ ሥጋና ደም ነው። ምእመናን መነ ቁልቁሉማ ከነ ከሰቲ ከዋቄፈሙ ዋቀ ቶኪቻ ዋቃና ለዋቀ ቢራን ቀብኑ ለማሰድን ቀብኑ ሞጋስኒ ኩኒ ገሩ ቁልቁሎታ ዳን ከንተ ፈዲ ዋቀዮቲ ማሊፍ ኪታብኒ አኩመ ኑ በርሲሱ كتاب قلقلو كيستي نمون دبسان كتاب قلقلو باچون مفلنتو دبسون دركما كتاب نمتي قلقلو كموغاف ممي وانجيل ماتيوس روجن وانجيل ماتيوس كوام ماتيوسين ننصبي وانجيل ماركوس يوجن وانجيل چمتو مقاينوتين دا ما نوتي دلنو ريجرينو بولي وانكي موغاسمتي كتابني قلقلو تو اكما همسا جروت كوني وانجيل ماتيوسي kuni meeka yohannisiin hunjechaa jira. Kitaabichumtu moggaasa kan argate maqaa qulqullootatiin yaadayna.
wanti qulqulloota waliin jiraate amantaa isa dhugaa wajjiniin wal sima jechuudha. Moggaasa qulqullootaatiin kan waliin bagne taanaan inni amantaa keenyaa miti. Manni qulqullummaa qulqulloodhaan yeroo moggaafamu namoonni dadallananii jiru. Maal balleessine nuti? Kan nutti agarsiisime Waaqayyo. Kitaabni nuti qulqulluu ka'umsa haga dhumaatti itti mee kan dubbatu seenaa qulqullootaati. Waaqayyoo fi walitti dhufeenya isaanii taasisaa. መጽሐፍ ቅዱሱ ራሱ በእግዚአብሔርና በሰዎች መካከል የተደረገ ውል እኮ ነው። ቃል ኪዳን ንግግር እኮ ነው። እግዚአብሔር ራሱ በመጽሐፍ የተናገረን ከቅዱሳን ጋር ባደረገው ንግግር። ቅዱሳን ከሌሉ እግዚአብሔር ከማን ጋር አወራ ልንለው? ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነብ ሰው ከቅዱሳን ጋር አይጣላም። መጽሐፍ ቅዱስን የሚያክሰው እውነተኛውን ለማወቅ አይቸገር። መጽሐፍ ቅዱስን የሚሸከም ብቻ ግን አዋቂ አያደርግም። ለማወቅ መጽሐፍ ቅዱሱ ማንበብ ያስፈልጋል። ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ሴረ ኡመማት ያንገ ሙለተ ዮሐንስ ይሮላልተን ጉቱማን ጉቱት ዋቀዮ ዋዳ ቁልቁሎታ ወጅኒን ሃሳ ኢሳ ወጅኒን ራወቴቱ ሙለተሜ ማልቱ ጅራች ኬስ ከናፍ ቁልቁሎታ ጅቡ ጀቹን ዱጋ ጅቡዳ qulqulloota wajjiniin isiniin barbaadu jechuun qulqulloota irraa fagaachuun amantaa dhugaa irraa fagaachuudha. Jaalannis jibbines amantaadhaaf fayyinaaf amantaan bu'uura. yoo amantaan arganne taanaan hin fayyinu. ለመዳን መጀመሪያ እምነት ማግኘት ግድ ይላል። እምነት ምን ያደርጋል አይባልም። እምነት ካላገኘህ አልዳንም ማለት ነው። የመዳን መሰረቱ እምነትን ማግኘት ነው። የመዳን መሰረት ማመን ነው። የምናምነውን ደግሞ የምናውቀው በእውነተኛው ሃይማኖት ውስጥ ስንኖር። ሃይማኖት ድርጅት ነው፣ ስብስብ ነው አይደለም። ሃይማኖት መዳን እምነትህ አድኖሃል የሚላቸው ሰዎች እየዳኑ የሄዱት እኮ በሃይማኖት በእምነት ውስጥ ሆኖ ነው። ምእመናን አመንታን ብኡረ ፈይናቲ ነምኒ ፈዩ በርባሬታናን አመኑን ድርቀም ነምኒ አመነቱ ፈየ ነምኒ ፈዩ ዳፍ አመኑን ድርቀመሳት አመንታን ማልን ጀኔ ሐጫጩን አመንታ ቱፈቹን ኦፍ ቱፈቹን ዋንጤፍ አመንታን እሺን ዱጋ ቀጄሎ ዱጋቱን ሞ ኤሰ ጅርት ዮለል ታናን ከም ቁልቁሎታ ዳፍ ከነሜዳ ቁልቁሎን ኤሰ ጅሩ ኪታበ ቁልቁሉ ኬስ ጅሩ ቁልቁሎታ ከሞጋስቱ ቁልቁሎታ ከምቤክቱ ቁልቁሎታ ወጅን ሐሪሩ ከንቀብዱ አመንታን እሺ ጨልቀባ ጀቹን እሺ አመለከነ ከንቀብዱ አመንታ አመለከነ ቀብዱ በርባዳ አመንታ ኢኒ ለመፋ ቀብጢን ቀብዱሞ አመንታን ቱን ተከቆፍ ለማሰዲሚቲ አከ ኤርጋ ጳውሎስ ኤፌሶን ይፈርገ በቆና ፉለኮሰ ሸኒረት ጎፍታ ቶክ አመንታ ቶክ ጩፓ ቶክ ማሊፍ ሞቱማ ዋቀዮ ቶክቸ ከኑዳልቺስ ዋቃ ዱኛ ከነ ኡሜ ቶክቸ መቃ ዲባ ጀዴ ኦሮሞን ከንካስ መቃን ሰማየደ ሚያዊት መቃን ዋቀዮ ዋየደ ቶኮ አማኑኤል ለኮፍ ነው ኢታንሴው ክርስቶስ ኢታንሴው ኢየሱስ ኢታንሴው ባለወልድ ኢታንሴው አማኑኤል ባለወልድ ማስያስ አከስ ጅዳኒ ለኳሜ ዱማ መቃንሳ ዋቀዮስ ጋዲስ ማልስ ጀተኒ የሮዋምታን መቃንሳ ዲባ እንገሩ ሜቅ ኢሰ ቶኮ ዋቀ ቶክቸት ዋና መኑፍ ሞቱማ ቶኮ ዋኑ ላቱፍ አመንታን ለማሰር እንጅርቱ ከናፍካ ኤርጋ ጳውሎስ አኩመ ንጎርሴት አመንታ ተክቲዳ ለማሰር እንጅርቱ አመንታን ተክታትቱን ቢፈ አዳቲን ኤኙማ ቁልቁሎ ኬሰት ጨለቂስቱ hanqulqulloota wajjin hariiroo qabdu maqaa isaaniitiin mana moggaastee kan beektu ijoollee ishii maqaa isaatiin Gabra Maariyaam, Hayila Maariyaam, Walata Maariyaam jettee kan moggaastu maqaa urgaa qulqullootaa kan qabdu amantaan ishiin dhugaa kam takkittiin sun immoo kam diinni baay'ee kan itti baay'atu hunduu ijoollee ishii qunxurachuudhaaf amantaa dhugaarraa dalga galchuudhaaf kan irratti roobaa jiru amantaan dhugaa ishii kam takkittiin sun meerree takkittiin maaliin takka ta'uun ishii ittiin ibsama barumsi ishii qabduun eenyummaa ishii keessatti kan calaqqisu amantaan ishiin dhugaa ishiin takka taadhedha
akkas jedhe Ermiyaas daandiirra dhaabadhaadha amantaa ishii sirrii ishii qajeeloo gaafadha ishiirras deemaa lubbuu keessaniif haara galfattu. Ermiyaas raajii Ermiyaas 6:16 barumsa Waaqayyooti dhaamsa Waaqayyooti amma halkan kanaan kan dhagaa jiru kan namaa nurraa siqe kan Waaqa garuu ni dhageenya. Waaqayyoodhaaf harka kennadha sagalee isaa yeroo dhageenyu hin xiiqeeffatin laphee keenya hin jabeessina sagalee Waaqayyoodhaan haa mo'amnu. Mo'aan Waaqa injifataan Waaqa daandii qajeeloo kan nutti agarsiisu isa akkas jedhee ኤርምያስን ዋቀዮ አከስ ጀዳ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በመንገድ ላይ ቁሙ። በመንገድ ላይ ምን አድርጉ ነው? ቁሙ። በእርሷም ላይ ደግሞ ምን ሆኑ ነው? አንዳንድ ሰው ቆሞ መንገድ ይዘጋል። አደራችሁን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያላችሁ ቆማችሁ ሰው ማታስገቡ ዞር በሉ። መጽሐፉ እንደሚለው በመንገድ ላይ ቁሙና በር ዝጉ አይደለም። እኛ ማንገባም ሰው ማናስገባም የሚሉ ሰዎች አሉ። እንጅረኒ ነው ሲንቀሉ ነመስንጋችኑ ከንጀራ ለኪ ዳንዲ ዱጋራ ዳበተኒ ርጁ ኦርቶዶክሱማ ከሰ ከን ዳበተን ዳንዲ ቀቼሎ ሰነ ከን አርገተን ገሩ ዳበተኒ ኢጣኔ አጀጀ ጅሩሰንን ፉደኒ ቀጣዩን ትእዛዝ አልተቀበሉ በመንገድ ላይ ቁሙ ካለ በኋላ ተመልከቱ ካልገባችሁ ጠይቁ ዳንዲን ኩን ከረምነ መገሳ ዮሰቡ ከሰን ሲኒ ሊቂን ፈምኔታራን ወልጋፈዳ ወይ ልቡረት ቆስን እንጅሩ መለዋወጫ የሌላት አንድ ነፍስ ነው ያለን ወገኖች አከሱመት ወልሐሬ ደሙን ቀብኑ ጋፈዳ ዳመንታሺ ዱጋ ቀጀሎ ከናፍ ወልመሪያዳ ጠይቁ መልካሚቷ መንገድ ወዴት እንደሆነች ወቁ በርሷም ላይ ሂዱ namni ortodoksii keessa jiraatu nama qajeelaa hojiidhaanis gochaanis waa baay'eedhaan ortodoksummaa amantaa ishii dhugaa keessa calaqqisuu qabu. Itti aansee ለነፍሳችሁ ረፍት ታገኛላችሁ። deebiin mana amantaa boqonnaa lubbuu namaa laachuudha. የቤተ ክርስቲያን ዋና መልሷ ለኛ ሳንቲም መስጠት አይደለም፣ የኛን ልጆች ማስተማር አይደለም። ይሄ አይደለም የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነቷ። ለነፍስ ረፍት የነፍስ ሰላም የነፍስ ዘላለማዊ ጽድቅ መስጠት ነው። ለጽድቅ ነው የጠራችን ቤተ ክርስቲያን። ሌላ አጀንዳ የላትም። የኛን ነፍስ ማሳረፍ የምእመናንን ሕይወት ዘላለማዊውን የእግዚአብሔርን ጽድቅ ማውረስ ነው። ይሄ ነው የሷ ሥራ። ሌላ ነገር እየጨመርን አብረን አንቸገር። ምን ያመንታ ገሄንሺ ኦልማንሺ ሆጂንሺ እጆለሽቲፍ ሐረ ገልፈና ልቡ ከኑ አባን ከኛ ዶጅራን ራስ ዱፉን ሳኒ ሐዋራዊነት ነው። ሆጂ ሳኒ ሳን ገፋት እጆሌ ሳኒ ጅዱት አርገሙን እኑ ኤቢሱን ኢልሞ ጆሌ ዋቀዮ ኑታሲሱን ኤርገመ መና አመንታ ሳኒ ላት በከቡኡማ ዋቀዮ ራፉዳተን ገልማን ደሁን ከናፍካ ነምኒ አመንታ ከሰ ጅሩኒ ዴማ ከረባድያት ኒባ ከረ ሆለተ በደኒ ከረጆሌ ዋቀዮን አርገነት ዴሜ ፊዳ አመሊኒ ሰደፋን ጎንከ ታቴዳ ከነ አመንታን ከነምት እምነት ፍጹም ናት። ፍጹም ስለሆነች ነው ያለው። እምነቷ ፍጹም የሆነ ያለቀለት ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ብዙ ስጦታ ሁሉ ያለቀለት ነው። ከእግዚአብሔር የምንቀበላት ፀሐይ አይጨመርባትም አይቀነስባትም። ማሊፍ ከነ ዋቀዮ ዋንታቴ ቅሌንሳ ጅሩ ከነ ዋቀዮ ዋንቴ ፍት እንደበለም ከነ ዋቀዮ ከነ ረቲ ደበሉን እንደንደሃሙ ኩኒስ በሌሱዳ ኡመመ ዋቀዮ ለፈተና ድሪር ሰረረ ደበሉ እንደንዳሙ ቆተኔ ራኛቹ መሌ ዋቀዮ ዋኑ ከነ ረቲ ደበሉ እንደንዳሙ አመንታኒስ ከነ ዋቀዮት እሺኒስሞ ጎንከታቴ ፍጹም ሆናን የተሰጠችን። ስለዚህ ነው በእምነት ላይ ክለሳ የሌለው እማትታደሰው የማይጨመረው የማይቀነሰው እምነት ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ስጦታ አይጨመርም አይቀነስም ያው። ስለዚህ ይሁዳ እንደነገረን ይሁዳ ጎሰ ለመጅረ ኪታበ ቁልቁሉ ከሰት እኒ ጎፍታ ኢየሱስ ጉርጉሬ ንጅራ አከስመሞ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀገር ኡማቲ ከነመኔ ወልንጅራት ንጅራ ይሁዳ ንጅራ ይሁዳው ቦሌሰ ያዕቆብ እኒ አከበረሴቲ ኪታበ ኢሳረቲ ዋቀዮ አመንታይሺ ዱጋ
gonka godheen nu laate irratti nadayina irraayis hin qannasina ittis hin dabalina irraayis hin hir'isinaadha amantaan gonkadha inni qabxiin afraffaa amantaan kennaadha kenna waaqayyo irraa argan amantaan hannamaatii miti amantaan namarraa fudhannu hin qabnu yeroo baay'ee namoonni hawaasni giddugalaa kun hawaasni Oromoo irra guddeesse amantaan kun kana beluutii hin jedhamu amantaan ishiin dhugaa kenna waaqayyo irraa nu laatamteedha akkuma Yihudaan nutti himetti waaqayyo kan nu kennedha kanaaf amantaan ilaalcha namaa miti falaasama namaa miti yaada namaas miti sodaas miti amantaan kan kenname harka waaqayyo irraa kanaaf ka Efesoon boqonnaa 4:8 irratti maal jedha waaqayyo kan nu kenne kennaa isaa tokko keessaa amantaan inni tokko amantaan kenna waaqayyoodhaaf Idiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya waaqa jiraatu hundaa dabarsee beekuu hafuuraa